Imate li Biblije sa sobom? Ako imate, molim vas da otvorimo tekst koji ćemo proučavati zajedno, a taj tekst je zapisan u prvoj Mojsijevoj knjizi u 39. glavi. Prva knjiga Mojsijeva, 39. glava, čitat ćemo prvih 5 stihova i zatim od 19. stiha do 23. A Josifa odvedoše u Misir i Petiflije dvorni faraonov, zapovedni stražarski čovjek Misirac, kupi ga od Ismailjaca koji ga odvedoše onamo. I Gospod beše s Josifom, te bisrećan, i živjaše u kući gospodara svojega Misirca. I gospodar njegov vide da je Gospod s njim i da sve što radi Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj. I Josif steče milost u njega i dvoraše ga, a najposle postavi ga na cijelim domom svojim i što god imaše njemu dade u ruke. A kad ga postavi nad domom svojim i nad svim što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Misirca radi Josifa i blagoslov Gospodnji beše na svemu što imaše u kući i u polju. I nastavljam od 19. stiha dalje da čitam. A kad gospodar njegov ču reč žene svoje gde mu reče, to mi je učinio sluga tvoj, razvijevi se vrlo. I gospodar Josifov uhvati ga i baci ga u tamnicu gdje leža mu sužnji carski i bio onđe u tamnici. Ali Gospod beše s Josifom i raširi milost svoju nad njim i učinite omilje tamničaru i poveri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici i što je god trebalo onđe činiti, on uređivaše. I tamničar ne nadgledaše ništa što beše Josifove ruci, jer Gospod beše s njim. I što god činjaše, Gospod vođaše u napredak. Da li postoji neko ovdje među vama ko nikad nije nijednu propoved čuo Josif? Puno propovedi je propovedano Josifu. Puno puta ste čitali priču Josifu, postoje knjige koje su napisane Josifu. I kao što znate, Josifov život je jedan od najpoznatijih i najbogatijih biblijskih događaja. Puno se može govoriti o njemu, posebno o njegovim pozitivnim stranama, o njegovoj vrlini, o njegovom izgledu, a posebno o njegovim karakternim crtama. Međutim, ipak predložio bi da postoje još mnoge stvari u ovoj priči što nismo u potpunosti još proučili. Ja bih želeo da skrenem pažnju danas upravo na takav jedan moment. Da ste zapazili u ovom tekstu koji smo čitali, šta ovaj tekst izdvaja kao najvažnije obeležje Josifa? Pazite, Josifova priča počinje od 39. glave, jel tako? Od Petiflija i još ranije, od 37. ako se ne varam, pa ide sve do kraja praktično prve Mojsijeve. A postoji jedna jedina stvar koju Biblija izdvaja kao ključnu stvar vezanu za Josifa. I nekako čitajući priču Josifu imam osjećaj da sve se vrti oko te jedne rečenice. Postavlja se pitanje koja je ta rečenica koja definiše priču o Josifu. Da ste zapazili čitajući ovaj biblijski tekst? Bog beše postojan sa Josifom. Gospod beše sa Josifom, jer tako. Drugi stih, i Gospod beše s Josifom. Treći stih, Gospod je s njim. 21. stih, Gospod beše s Josifom. 23. stih, Gospod beše s njim. Samo u ovim tekstima što smo pročitali. I logično je pitanje, po čemu se može zaključiti da je Gospod bio sa njim? Jer ako pogledate događaj njegovog života, onda ne stičete baš takav utisak u svim momentima. Događaj njegovog života upravo govore o tome koliko je ovaj čovjek bio usamljen. Gde god se našao, bio je jako usamljen. Kao dete, odrastao je usamljen. Dok su njegova braća radila na polju, na zemlji ili na polju, Josif je ostavio kući, milovali su ga, mazili su ga i razmazili. Tako se udaljio od svoje braće, što više došao je i otvoren sukob sa njima. Znate, tipična slika te udaljenosti i usamljenosti Josifa jeste ta kada ga otac šalje da potraži svoju braću, da vidi šta se radi, kako stvari idu na poslu. I Josif je krenuo
I ne zna gde su braće, pazite. I on luta u pustinji od jednog mesta do drugog, do trećeg i na kraju nekako uz teške muke pronašao je svoju braću. I upravo mnogi teolozi smatraju da je ta slika u stvari najbolji opis Josifovog karaktera tog dela njegovog života kod kuće. Ko je Josif? Josif je lutajuća duša u pustinji. Koliko je tragično doživeo usamljenost kada su ga braća bacila u jamu. Stavite se na njegovo mesto. On se nalazi na dnu jedne uske rupe i pita se da li će ikad izaći iz nje. Nema tu puno nade. Verovatno će tu umreti, u toj rupi, ponovo usamljen. Zatim se menja slika i prodaju ga u Egipat za roba i ponovo je sam. Sam je kao Jevrej u jednoj stranoj neznabožačkoj kulturi. On je jedini koji veruje u nevidljivog Boga, ali sa nikim ne može da razgovara o tome. Nema niko da ga ohrabri, nema niko da se pomoli sa njim, nema nikoga da mu uputi jednu lepu reč ohrabrenja. Zatim ga bacaju u zatvor. Potpuno neopravdano, na osnovu lažnih optužbi. I tamo je sam. Nakon određenog vremena, potpuno neočekivano dolazi do visoke pozicije, do pozicije premijera. A tada treba da preživi jednu drugačiju vrstu usamljenosti, usamljenost koje vođe doživljavaju. Svugde je sam. Ne razumeju ga ljudi. Ali tekst koji smo na početku čitali kaže da ipak nije bio sam. Neko je bio sa njim na svakom koraku. Gospod beše sa Josifom. Da ste zapazili u tekstu koji smo pročitali da se naglašavaju veznici. Ali je Gospod bio sa Josifom. Jer Gospod je bio sa Josifom. Zašto se naglašavaju ovi veznici, ali i jer pred ovom frazom? Upravo zbog toga jer mnogi nisu bili sa njim. Mnogi ili većina u njegovom okruženju su bili protiv njega. Čak i njegov otac mu je mimo svoje volje postao neprijatelj, jer ga je razmazio i navukao je na taj način gnjev braće koji su mu također bili neprijatelji. Zamislite, vaša rođena braća su vam najveći neprijatelji. I koliko njih ima, a ti si sam. Neprijatelji su mu bili i trgovci robovima koji su ga prodali. U njihovim očima Josif nije bio čovjek. U njihovim očima Josif je bio samo jedna roba za koju treba što više novca dobiti. Na poseban način mu i supruga Petefrija postala neprijatelj, jer ga je iskušala i nepravedno optužila. I Petefrij mu je postao neprijatelj kada se okrenuo protiv njega, iako ga je ranije izuzetno cenio i uvažavao. U čitavoj priči Josifu postoji jedna osoba od koje može doći samo nešto pozitivno. A to je bio peharnik u zatvoru, čiji san je Josif protumačio i obećao je da će ga izvući iz zatvora, je li tako? Međutim, kad je on došao na slobodu, i on je zaboravio Josifa. Međutim, konstantno u priču Josifa se naglašava da postoji neko ko nije Josifa zaboravio. To je Gospod. Gospod je bio sa Josifom. Da li Božje prisustvo garantuje bezbrižnost i rasterećenost u čovjekovom životu? Ja sve češće i češće čujem jednu ružičastu vrstu evanđelja koja nema veze sa realnošću, koja kaže ovako: kad postaneš vernik, Gospod će te blagosloviti, što je tačno, nema tu diskusiju o tome, nećeš imati probleme, svi tvoji problemi će se rešiti, sve će to Gospod srediti. Gospodnje prisustvo je veliki blagoslov, nema diskusije, a život je surov prema čoveku. Život nije ružičast. Josifov život nam daje vrlo jasan odgovor da ako smo verni Bogu, to ne znači da nećemo imati brige, da nećemo imati vrlo teške probleme,
u životu. Gospod ponekad dozvoljava vrlo teške situacije u životu svoje dece. Verovatno ste mnogi od vas iskusili takve situacije. Ako niste, verovatno ćete iskusiti u budućnosti. Božje prisustvo ne garantuje da nikada nećemo biti u potrebi. Ali sa druge strane, postoji nešto što Bog garantuje čovjeku. Bog garantuje da ako gledamo na nevidljive stvari, ako verom gledamo u njegovo spasenje, on će uvijek biti sa nama. Ne garantuje nam da nećemo imati probleme, da nećemo imati mračne momente, a nam garantuje da ako se verom uhvatimo za njegovu ruku, on će i kroz najteže biti sa nama. U knjizi proroka Isaije, u 43. glavi, u 2. stihu piše sljedeće. Knjiga proroka Isaije, 43. poglavlje, 2. stih. Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko rijeka, neće te potopiti. Kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti. Braćo i sestre moja, šta kaže ovaj biblijski stih? Kuda vodi čovjekov put nekad? Da kroz ravnicu, da kroz cveće uvek. I ovdje kaže, kad prođeš preko vode, nekad trebaš da zakorakneš u hladnu vodu i da prođeš kroz rijeku koja te nosi, i to nije lako. A tekst kaže da nekad trebaš i kroz vatru da prođeš, a to peče, i to nije baš zgodno. Gospodnji put ponekad vodi kroz velu vatru, ponekad kroz brzu rijeku. Međutim, on garantuje šta? Da će biti sa nama ako mu ostanemo verni. Nemojmo od Boga očekivati nešto što Bog nije obećao. U tom slučaju razočarat ćemo se. Šta je dokaz Božeg prisustva Josifovom životu? Dokaz Božeg prisustva nije taj što Josif ima jedan miran i bezbrižan život, sve mu ide u najboljem pravcu. Nije to Josifov život, nemojmo se varati. Dokaz Božeg prisustva je taj da iako se probe i teškoće ređaju jedni za drugim, iako Josif dobija u životu šamar za šamarom, on ima snage da sve to uz Božju pomoć izdrži i preživi. U tome je Božje prisustvo. Ovo je jedna teška škola koja formira Josifov karakter. Čini od njega takvog čoveka koje će Gospod kasnije moći da upotrebi za velike stvari, na poseban način za ostvarenje njegovih planova. Kad ga je faraon izabrao za premijera, on kaže, pa nećeš se ti više zvati Josif. Šta znači to ime? Josif. Ja ću ti dati ime. Najmoćniji čovjek na svijetu. Faraon, je tako? To vrijeme. Kaže, tvoje ime će da bude Psontom Fanih. Na egipatskom ovo ime znači onaj koji hrani žive ili nosioc punine života. Fantastično ime. Ne može svako da hrani druge ljude i ne može svako da bude izvor života. Razmaženi mladić sa šarenom haljinom, tatin mezimac, sigurno ne bi bio sposoban za takav jedan zadatak. Da bude onaj koji hrani žive, nosioc punine života. Bog je imao plan sa Josifom. I Josif je trebao da se oblikuje, da je postao pogodno oruđe za ostvarenje tog plana. I Bog ga je školovao. I to školovanje nije bilo baš zgodno, ali je to školovanje postiglo svoj cilj definitivno. U čemu se pokazalo da je Gospod bio sa Josifom? Ako posmatramo Josifov život kao jednu cjelinu, od početka do kraja, onda ćemo zapaziti određene kvalitete iz kojih je očigledno da je Bog bio sa ovim čovjekom. Naravno, postoje tu vrlo uska zajednica Josifa sa Bogom i ta zajednica je bila toliko stabilna da nikakve iskušenja nisu mogli da ga izvuku iz nje. Ništa nije moglo da otvori njegovo srce, ništa nije moglo da učini da se on naduva, znate, da postane suviše arogantan i ponosan ono što je postigao
I čitajući život Josifa, koji za mene uvijek velika inspiracija, pitam se, da li je Bog sa mnom u mom životu? Da li je Božji blagoslov nad mojim životom? I pitam se, kakav je to čovjek za koga se može kazati, kao za Josifa, da je Bog zaista u njegovom životu. I čitajući priču Josifu, zapazio sam 5 kvaliteta takve osobe. Kako izgleda čovjek sa kojim je Gospod? 5 stvari. Pokušajmo da zapamtimo. Ja ću sad o svakom kvalitetu malo govoriti. Pokušajmo da zapamtimo. Ako ne možemo da zapamtimo, ako ne možete kao ja da zapamtim, onda zapišite jer će biti test na kraju. Ako ne prođete test, onda počnem ponovo da propovedam. 5 tačaka. Kakav je čovjek sa kojim je Gospod? Broj 1. Takav čovjek je neuništiv. Mnogi stvari, mnogi ljudi su se trudili da naškode Josifu. Počeši od braće koji su ga direktno napali, pazite, bacili su u jamu da tu umre. Sa druge strane, bilo je tu i perfidnih napada. Đavo je, na primjer, na suprugu Petefrija, na jedan vrlo lukav i perfidan način napao kroz integritet Josifa. Ali Gospod ga je sačuvao. Gospod je odbranio svoje dete. Bog nije na taj način čuvao Josifa kao što je njegov otac želeo da sačuva svoje dete i učinio mu je na kraju medveđu uslugu. Ne. Gospod ponekad sa čvrstom rukom postupa sa svojima, ali ih nikad ne ispušta iz svoje ruke. I ovo ću ponoviti. Gospod ponekad sa čvrstom rukom postupa sa svojima. To zna da boli, ali Bog nikad ne ispušta svoje iz ruke. Božje dete je neuništivo dok god ne izvrši zadatak koji mu je Bog odredio. Dok god ga Gospod želi upotrijebiti. Kakav je taj čovjek s kim je Gospod? Na prvom mjestu neuništiv. Na drugom mjestu takav čovjek postaje blagoslov za druge. Josifa su kupili na jednoj pijaci za robove. Pijaca za robove u Egiptu je bila najveća u antičkom svetu u to vrijeme. Imala je razne kvartove i ona je bila najmanje takve tolike veličine kao što je Kavadarci. Svaki dan desetine hiljade robova, čak neki kažu da je do 100.000 robova je promenilo gazdu na toj pijaci. Josif je kao roba donešen, kao roba, ne kao čovjek, kao roba donešen na tu pijacu. Petefrije ga je kupio, on dolazi u nepoznati dom, ne zna čak ni jezik, kuća je puna kipova, njeni stanovnici obožavaju razne životinje i razna nebeska tela. Sve je to strano i čudno Josifu koji još u svojim tinejdžerskim godinama. Ali šta on radi? Da li se obeshrabrio? Da li je odbacio svoju veru? Da li je pao u depresiju? Nije. On se prihvatio situacije, znao da ne može da menja situaciju. On samo radi svoj posao. Radi ono za što je odgovoran i u Bibliji čitamo da ga je njegov gazda Petefrije zapasio. Biblijski tekst ne kaže konkretno šta je ono što se svidelo Petefriju kod Josifovog karaktera, ali vjerovatno sve što je bilo vezano za njega. Kako se on ponaša, kako on govori, kako radi svoj posao. I u 39. glavi, u 22. stihu, veliko iznenađenje, kaže da sam gazda, to ne piše, izvinjavam se u 22. stihu, sam gazda, njegov Petefrije je zaključio da to što ovaj mladić radi, to ne može čovjek raditi. Bog je sa ovim čovjekom. Ne znam, Bože zaključuje. A onda 39. glava se završava u 22. stih je tako da je Josif u zatvoru i 22. stih kaže što je god trebalo on će činiti, on uređivaš. Znači, zatvoreniku su poverili da bude direktor zatvora. Pazite, Josif je vodio kao rob čitav zatvor, kao, a bio je
rob je bio, a radio je posao direktora zatvora. Prosto, nevjerovatno. Znači, da god stavite Josifa, on je blagoslov. Stavite ga u zatvor, on je blagoslov. Stavite ga u Petefčijev dom, on je blagoslov. Stavite ga da bude premijer, on je blagoslov. Da god ga stavite, on je blagoslov. Ali šta on čini sa svoje strane da se to ostvari? Odgovor je ništa naročito. To što on čini, možete i vi da činite i mogu i ja da činim. Šta je to? Josif je radio svoj posao savesno, pošteno, temeljno, koliko god je moglo najbolje i bio je vjeran Bogu. To su dve stvari. Bio je odgovoran i temeljan čovjek, tako u odnosu prema Bogu, kao i u svojim obavezama u svakodnevnom životu. U poslu koji mu je bio poveden. I rezultat, ako čovjek tako živi svoj život, rezultat toga je da će ga Gospod blagosloviti. Evo što kaže adventistički biblijski komentarišući ovaj događaj. Očigledno, Josif je bio pažljiv, vredan i savjestan u obavljanju svojih kućnih dužnosti, kao i veran i posvećen interesima svog gospodara. I pazite sad šta kaže komentar. Uspeh će retko biti iskustvo nemarnog, lenjog i neprincipijalnog čovjeka. To je apsolutno tačno. Uspeh će biti retko iskustvo nekog koji je nemaran, lenj i neprincipijalan. Ovaj događaj nas uči kako se i danas postaje blagoslov. Postoje ljudi koji po svaku cenu žele da budu blagoslov drugima, posebno zato što žele da se istaknu i da se nametnu, međutim takvi ljudi nisu blagoslov i neće biti blagoslov. Zato što Bog čini ljude blagoslov. Ti ne možeš sebe učiniti blagoslovom. Bog čini ti ljude blagoslovom koji verno rade svoj posao i verno se drže njega i njegovih načela. I znate šta? Takvi ljudi uglavnom uopšte i ne primete da ih je Gospod učinio blagoslov za druge ljude. Postave se pitanje kakva je situacija sa nama. Da li ti temeljno radiš svoje poslove koji su ti povereni, pa i one stvari koji ti se ne sviđaju? Pa nije se Josif dobrovoljno javio kod Petefrije da briše tamo prašinu, znate. Takve su bile okolnosti. Nije imao izbora. Radimo ono što trebamo da radimo i u svakoj prilici, u svim okolnostima se uzdajemo u Boga. Ako to budemo činili, Gospodnji blagoslov ne može izostati. Prije ili poslije će se to vidjeti u našem životu. Ljudi će vidjeti Hrista u nama. Čovjek sa kojim je Gospod je neuništiv i on je blagoslov. Gdje god ga postaviš. Na trećem mjestu čovjek sa kojim je Gospod je strpljiv. To je već malo teže. Tako. Josif je često bio u prilici u kojoj je sa pravom mogao biti nervozan ili razočaran. Ipak o tome ne čitamo. Čak i u najopasnijim i najnesigurnijim situacijama imao je neku vrstu unutrašnje smirenosti, pripravnosti. Znate, danas toliko ljudi se boji, paniči, kuka i tada kad nemaju jakog razloga za to. Ne znam da sam sredi neka ljude koji stalno imaju neki problem. Stalno trebate ih smirivati, prosto imate osjećaj da je to džak koji sipate, znate da smirite, međutim ništa se ne menja tu. Ništa se ne menja. Neki zovu takve ljude energovampiri, ili tako. Vernici koji su upoznali Hrista trebaju da budu drugačiji od sveta u teškim situacijama. Čitajmo Davidove reči zapisane u 56. psalmu, 3. stih.
56. psalam, 3. stih. Kad me je strah, ja se u tebe uzdam. Kratka, ali jasna rečenica. Psalmista ne kaže da se nikad ne boji, pa ima u životu vrlo teških situacija. On kaže da kad se boji, ili kad bi trebalo da se boji, šta on radi? On se uzda u Boga, ima poverenja u svog Gospoda, da nije sam. Znači, lijek njegovog straha ili nervoze je uzdanje u Gospoda. Svijet ima svoje načine kako da riješi probleme, međutim, ono što svijet može da ponudi čoveku, to je maksimalna tableta za smirenje, koji će privremeno stvari amortizovati, ali Isus je u stanju da nam ponudi pravi, istinski, trajni mir. Sam Isus je kazao za svoj mir, ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce svoje, srce vaše i da se ne boji. Evo Hristovog obećanja. Čovjek sa kojim je Gospod je strpljiv. Četvrta karakteristika čovjeka sa kojim je Gospod jeste da je taj čovjek sposoban da čvrsto stoji i usred najtežih iskušenja. Josif imao jako teške iskušenja u životu, počevši od sukoba sa svojom braćom, ali verovatno jedan od najvećih testova njegovog karaktera je bio taj u Petefrijevom domu. Josipa je pokušao da zavede supruga Petefrija, ali on nijedan sekund se ne igra sa iskušenjem. On nijedan sekund ne pokušava sebe da ubedi i da kaže pa tako mi je težak bio život, pa ja imam pravo na malo ljubavi, pa ja imam pravo na malo zabave, pa što se ne bi opustio makar 1-2 sata, pa niko neće saznati. Josif tako ne razmišlja. Josif ima svoje vrednosti. Josif zna da svoj život živi u Božjem prisustvu. Josif jako dobro zna da sa vatrom nije dobro da se čovjek igra. Vjerovatno ste čuli za Bonhoeffera. Bonhoeffer je bio izuzetno oštruman teolog. On je živeo u prvoj polovini 20. veka, Nemac je, kao što njegovo ime otkriva Dietrich Bonhoeffer. I on je bio jedan od rijetkih ljudi koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata u Njemačkoj se usudili da podignu svoj glas protiv Hitlerovog nacističkog režima. I naravno on je zbog toga i vrlo brzo nastradao, međutim ipak je uspeo nekoliko knjiga da napiše za svoj kratak život, ja mislim da ni 40 godina nije doživeo. I Bonhoeffer je napisao jednu kratku knjižicu koja se zove Iskušenje. I u toj knjizi analizira sa raznih tačaka gledišta kako to iskušenje funkcioniše u čoveku. Kako ja izgledam, šta se u meni događa kad sam na udaru telesnog iskušenja. I evo da vam pročitam nekoliko rečenica, mislim da je on odlično zapazio suštinu. Evo što kaže Bonhoeffer. U našim udima tinja uspavana sklonost ka želji koja je nagla i vatrena. Sa neodoljivom silom želje je u stanju da zavlada telom. Odjednom, tiha i tinjajuća vatra se zapali. Telesna želja zarobljuje um i volju čoveka u mračnoj tami. Sposobnosti jasnog razlučivanja i odlučivanja su uzeti od nas. Čovek, kad je pod udarom telesnih želja, on ne zna jasno da razbira sa mozgom. Ne kaže, uzeto je logičnost i jasno razlučivanje od nas. Vrlo jasan citat o prirodi telesnog iskušenja. I upravo zbog toga, kada god Novi Zavet govori o telesnim iskušenjima, Novi Zavet daje samo jedan savjet, ništa više. Jedan savjet postoji tu, a savjet glasi trči. Ako želiš da spasiš svoj život, onda trči. Sa iskušenjem ti ne sjedaš za sto da pregovaraš. Niti ćeš sebi citirati tekstove da ubeđuješ sebe kako je dobra stvar ipak to što ti radiš, a znaš da to nije dobro.
Biblija nam kaže, trčimo ako želimo da spasimo svoj život. I upravo zbog toga se u biblijskom tekstu spominje da Josif otrčao. Nije stao da razgovara, nego je otrčao. I tekst kaže da je njegova haljina, njegovo delo je ostalo u ruci žene, ali ne i njegov integritet, ne i njegov karakter. Nije kompromitovao sebe. Znao je da se u Petrefljevom domu njegov život odvija pred Bogom i zajednica sa Gospodom mu je bila važnija za njega od svega, pa čak i od svog života. I postoji još jedna tačka koju bi spomenuo. Kakav je čovjek sa kojim je Gospod? Čovjek sa kojim je Gospod ima snage da prihvati nepravedno stradanje. To nije lako. Događaj u Josifu nam govori o tome da je ovaj život surov. U ovom životu može da vam se dogodi da i nevin, pošten čovjek zbog zao karaktera drugih ljudi dospe u zatvor, a da ništa niste skrivili. Na ovom svijetu postoji puno nepravdi. Znate, a čovjek teško podnosi pravednu, zasluženu kaznu, međutim, kad je riječ o nepravednom stradanju, pa i najponizniji čovjek osjeća revolt u sebi, da gnev i takvo stradanje je mnogo, mnogo teže. Čovjek sa kojim je Gospod drugačije doživljava nepravdu. Drugačije doživljava i smevanje drugih, poniženje, odbacivanje, fizičku ili moralnu štetu. Zašto? Pa zato što čovjek sa kojim je Gospod nekako ima jedno ubeđenje da će ga zajednica sa Gospodom nadoknaditi za sve ove gubitke. Čovjek sa kojim je Gospod je sposoban da oprosti. On je sposoban uz Božju pomoć da pređe preko rana i da zaboravi te neprijatnosti koje je doživio od strane drugih ljudi. Znate, kada Josif postaje jednog dana veliki čovjek, ne pada mu na pamet, znate, da se on spusti na taj nivo, da se on sveti sa nekome da bi zadovoljio svoju pomoć. On nije na tom nivou. Postoje ljudi koji su na tom nivou. Znate, ti si meni jedan udarac, ja ću tebi duplo da vratim. Vatrom odgovoriti na vatru. Ne. Mogu je da pozove Petefrija na odgovornost i da mu kaže, Petefrije, jesi ti sjećaš kad si ti mene predao u zatvor, a nisi imao 2 svedoka, samo ti je žena kazala, 2 svedoka je uvijek bilo potrebno. Mogu je da ga osramoti, nije ga osramotio. Nije ni otkrio njegovu suprugu i da kaže, sam te bilo, sad ćeš ti da ideš u zatvor umjesto mene. Ne. Ne sveti se ni pevarniku koji je dao svoje obećanje da će ga izvući iz zatvora i nije uradio. A dati reč u to vreme, to je bilo svetinja. I kako je fantastičan njegov susret sa braćom. Ne pada mu na pamet da im vrati udarac za udarcom, da kaže, da i vi malo osjetite sad kako je to kad vas brat vaš ne voli. Ne. On nije na tom niskom nivou. On je zeo karakter. On je čovjek koji je veliki, moralno. To je prava veličina, zelost koju trebamo svi težiti. Takav je čovjek sa kojim je Gospod. I sad sledi niz 5 tačaka. Kakav je čovjek sa kojim je Gospod? Šta smo kazali? Takav čovjek je neuništiv. Takav čovjek je, postaje, šta postaje? Gdje god ga staviš, postaje blagoslov. Da li si u zatvoru, da li si u carskom dvoru, da li si premijer, ti si blagoslov. On je strpljiv. Na 4. mjestu, on je u najtežem iskušenju na temeljima čvrst je, jel tako, drži se određenim principom, zna ko je on. I na 5. mjestu, šta smo kazali, on je spreman da podnese šta? I nepravedno stradanje.
položili ste test, neću propovedati u propovedi još jednom ovdje u Haladacima. Svih ovih 5 kvaliteta koje smo spomenuli karakterišu Isusov život. Jer vi znate da je u stvari Josip preslika Isusa Hrista u Bibliji. Pa Isus je bio neuništiv. Stalno su mu ljudi postavljali zamke, stalno su ga špijunirali, stalno su ga maltretirali, na kraju su ga i ubili. I šta je on uradio? Sve je to podneo. I kad je vaskrsnuo nije rekao, Bože, napokon hvala ti, idem ja s ove planete. Ne, vratio se još 40 dana da nam da dodatne savjeti šta da radi. Bio je neuništiv. Isus je bio blagoslov. Svojim dolaskom donio nam je najveći mogući blagoslov. Blagoslov života u izobilju, večnom ovom svijetu i blagoslov života večnog na onom svijetu. I u njegovoj duši je vladao mir. Bio je strpljiv. Iako je i on prolazio kroz teške momente, sjetite se samo Gecimanije, da je njegova duša bila ranjena i uskomešana, međutim, ipak je sa sigurnošću išao napred da ostvari svoju misiju. Čak i vojnici koji su došli da ga uhapse u Gecimaniju, kad su vidjeli taj mir, tu slavu koja zrači s njegovog lica, i oni su se šokirali i pali su na zemlju od njegove slave. A ako je nekoga kušao neprijatelj, onda je kušao Isusa Hrista, ali bezuspješno. Čak i na krstu je imao dovoljno snage da se odupre iskušenju đavola koji je kazao, siđi sa krsta ako si Božji sin. Ne, Isus je kazao, to nije moj nivo. To nije moj nivo da se ja upuštam u takve dijaloge i da ja igram takvu igru. Ja drugačije razmišljam. A ako je neko nepravedno stradao i ako je neko bio u stanju da oprosti, to je bio Isus Hristos, koji se i na krstu molio za oproštenje greha svojih neprijatelja. Braći i sestre, postavlja se pitanje da li ovi kvaliteti krase i naš karakter? Da li verujemo u Božje prisustvo u svim teškoćama i burama svog života? I da li vjerujemo da nas niko ne može uništiti dok god imamo zadatak koji nam je Bog poverio? Da li smo blagoslov drugima? Kad bi naše komšije i naše kolege na poslu trebali da opišu jednu stranicu o nama da napišu ili u školi kad je riječ o mlađima, šta bi ljudi o nama napisali? Da li smo blagoslov kako smo očitali u Svetom pismu? I da li nas krasi mir, da li nas karakteriše mir u stanju da čeka, da bude strpljiv i tada kad ne razumemo stvari koje se oko nas događaju? Da li smo u uskoj zajednici sa Gospodom, on u nama i mi u njemu? I da li smo dovoljno jaki da oprostimo i pređemo preko svojih rana? Da li smo naučili da podnosimo nepravdu? Ima nepravdu u životu. Dok god Hristos ne dođe, bit će nepravdi. I u svijetu, nažalost, i u crkvi. I svugde. Nemojmo se hvatati za nepravdu. Izdignimo se iznad tih stvari. Nemojmo biti robovi svoje prošlosti i robovi okolnosti. Budimo ljudi koji se drže vrednosti. Znate, mali ljudi uvijek razgovaraju o drugim ljudima. Osrednji ljudi uvijek razgovaraju o pravilima. A veliki ljudi, oni razgovaraju o vrednostima. Takav je čovjek bio i Josif, takav je bio Isus Hristos i svi smo pozvani da budemo takvi. Naš život slično Josifu živimo pred Božjim licem. On nas posmatra u svakoj životnoj prilici. I ova činjenica treba da bude osnova ne samo naše odgovornosti, već i naše nade da je dobro je što Bog sve vidi i sve zna. I doći će moment, Biblija kaže, kada će sve izaći na vidjelo na sudi i Bog će dovesti u red stvari što se može u red dovesti. I Bog će biti pošten kad je reč o našem slučaju, o našem životu. Kakav primjer za sve nas. Josif je jedan najveći karaktera koji ikad žive u istoriji.
Neka nas, dragi Gospod, sačuva da posmatrajući Josifov primjer naučimo se iz njegove reči da prvo mi budemo sa njim kako bi on mogao da bude sa nama. Ako je Bog sa nama, kao što reče Pavle, šta se nam događa? Ko može biti protiv nas? Nema takve okolnosti, nema takvog čoveka, nema takvog đavola koji može da osujeti Božji plan vezano za nas. Neka nam Bog pomogne da se naučimo iz njegove reči i budemo ljudi vrednosti, kao što je to Josif.